Ja sam Gordana Štrbo, majka sam 4 sina, udomiteljica, potencijalna posvojiteljica, suosnivačica udruge udomitelja Cibale i trenutno imam 5 udomljene djece. Podržavam Hod za život zato što smatram da svaka majka ima pravo da rodi to dijete, ali isto tako to dijete je zapravo život. Majka je ona jedina koja može dati taj život. Ja sam zahvalna svim majkama i majkama moje udomljene djece jer im je dala ono najsvetije što ne može ni udomitelj, što ne može nitko drugi nego samo majka. I zato molim sve buduće majke koje i planiraju roditi, a ne mogu odgajati to dijete. Postoji razni niz načina da ne upiramo prstom jedni u druge, nego jednostavno to dijete koje je evo kao mali Ivan rođeno da ne bude u tom kanti za otpadke, neka ga ostavi pred vrata crkve, pred naše domove. Netko će se pobrinuti, a ona neće krivično odgovarati jer nije loše i ne može niko nikoga suditi ako kaže ne mogu dalje. Zato molim sve majke da se izbore za pravo djeteta, da svako dijete bude rođeno.